Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 2-si salı günü. Patlagan mayın Rusiyanın olabilir bunu Facebook sayfasında Irina Gerashchenko yazdı. Onun sözlerine göre işgal etilgen köy ve kasabalar azat etilgen son o yerlerde Ukrayna harbileri Ottawa şartnamesinde yasaklangan cihazlarını sık tapa. Ukraynada böyle cihazlar yok etildi. Demek bular Rusiyadan getirilgeni olabilir, dep kaydetti Gerashchenko. Bazar günü işgalcilerinin altında olgan Donetsk vilayetinin Gorlivka şehrinde mayın patlaganından sebep 3 bala elak oldu. Da bir bala yaralandı. Ayrılıkçı saytlar ballar pedege karşı olgan mayın sebebinden patlaganını haber etti. Hatırlatmak isteyim ki Ukrayna Ottawa şartnamesine koşulgan son da 2012 senesi onun topraklarında hepsi böyle mayınlar yok edildi. Ukrayna ve Macaristan arasında siyasi çatışma olganına bakmadan NATO Ukrayna'ga kol tutmağa devam etti. Budapest bağlaşım temsilcilerinin Ukrayna temsilcilerinin görüşmelerini bloklay. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg bildirdi. Onun sözlerine göre Macaristan Ukrayna'nın tahsil islahatından memnun değil. Bu islahat Macaristan yerli hükümetinin fikrince etnik Macarlarının aklarını sınırlaştıra. Umut etem ki Ukrayna ve Macaristan arasında olgan anlaşmamazlıklar al olunur. Bu meselenin çözülüvü yalnız bu iki memleketke bağlı. Biz ise öz tarafımızdan Ukraynaga ameli ve siyasi yardımını göstermege devam edecekmiz. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ile iyulde summit vaktında görüşken edik ve Ukrayna hükümetinin konuşmalarımızı devam etemiz. Ukrayna Yukarı Radası Halkara Topluluğu'nun Avrupa Şurası'nın Parlament Asambleyasında Rusiyanın vekilleri için sınırlamalarını saklap kalmağa çağırdı. Bu kararga 242 halk deputatı kol tuttu. Vesikada Ukrayna Rusiya vekillerini Asambleyaga geri kaytarmak için yapılgan intilovlarını takbih etkeni yazılı. Çünkü Kreml Avrupa Şurası'nın talaplarını amelge geçirmege ret etkenidir. Bunun ile deputatlar Rusiya halkara hukukunun bozganına dikkat etti. Ayrıca Ukrayna topraklarında vesika pası ve Avrupa Şurası'na yollanılacak. Birleşken Milletler Teşkilatı'nda Kanada ve İsveç'in daimi temsilcileri halkara topluluğunu Ukrayna topraklarındaki Rusya'nın stabilisizleştiruf hareketlerini toxtatmağa çağırdı. Bunu Marc-André Blanchard ve Olaf Skuk-New-York'ta geçirilgen Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasının 73. sesiyasında çıkışlar yapkanda bildirdiler. Blanchard'ın sözlerine göre halkara nizamının kaydelerine herkes boysunmağa gerek ve onlarını bozmağa mümkün değil. Skuk ise Ukrayna topraklarında Rusya'nın tecavüzü binlerce ölümler getirgenini kaydetti. Kırım'ın kanunsuz ilhakı ve Ukrayna şarkında Rusya'nın tecavüzü bu halkara hukukunun bozuluğu. Bunun sebebinden bugünde 10.000'de ziyade adam helak oldu. Kırım'ın kanunsuz ilhakı ve işgali açık tarzda halkara hukukunu boza. Diğer memleketin suvereniteti ve toprak bütünlüğü tanımak ve hürmet etmek bu Birleşken Milletler Teşkilatı nizamnamesinin temelidir. Rusya'nın bu hareketlerine ileride yol vermeye gerekmiz. Ukrayna siyasi mabüsü Oleg Sentsov'nun sağlık alı fenalaşa. O Rusya cezahanesinde 142. gün açlık tuta. В настоящее время Хабер агентлігіне мобюсның адвокаты Дмитрий Динзе Хабер еткеніне көре Олекті юрек етерсізлігі ве ревматизм пейда олды. Бір қач күн әвел Сенцов әкемнің мәслихаты үшін хастаханеге алып барылған еді. Украин саяси мобюсы қанусыз суреті Ямалдаки жазаханесінде тұтыла осақты ве uydurma qabatlardan 20 yıl şiddetli api cezasına mahkum edildi.
Русия джезаханесында киескенже курбаны Евгений Макаров азатлыкка чыкты. О бірісіне ағыр беден аяраларны япқанындан себеп 5 ел джеза чыкты. А письму детті 2 айға қысқартылды. Джезаханеде кечірілген еллар девамында Макаров Ярославль аписханене заретчілері тарафындан текрар искенжеге оғратылғанына шикает етеді. Бұл сене язда яны газета нешірі Макаров урылғанына көстерген видеоны yayınlagan еді. Видеода Макаровның устуне сув түкілгеніні ве 18 адам оны ұрғаныны көрмеге мүмкін. Бүгінде бұларның 14 яқыланылды ве даванын бақылығы девам етмекте. Полонияның тарихында ән бұйы құвечелер наразылығы. Варшавада тахминен 20 бин полис аписханене заретчелері сынарджеве тефтішчелер топлашты. Олар айлық ве пенсия көтірілівіні артқа чалышу үшін айлыққа қошымның артырывыны ве штатның кенлештуыны талап еті. Наразылықлар да июльде башлаған еді. Бүгінде Зенат бірлігі үкімет еле анлашып оламағанындан себеп. Яна акцияларының кечірілігі планлаштырыла. Артур Эшкин, Жерар Муру ве Донна Стрикленд физика сасында Нобель мүкефатлары. Олар физика сасында яны иджатлар üçün мүкефатланылды. Эшкин оптик ве пинцетлер ве оларның биологик системаларында қоланывы үшін Муру ве Стрикленд исе бірлікті интенсив ве артқач қысқа оптик сигналларының усылның яратылуы үшін мүкефатланылды. Кечкен сене физика сасында Нобель лауреатлары америкалым Райнер Вайс, Берри Берриш ве Кип Торн олған еді. Олар гравитацион далғаларыны кешф еткен еді. Авта девамында Нобель комитеті химия ве иқтисадиация сындаве дүния мүкефаты лауреатларына илян етежек. WBC қошағының логотипінде Украина байрағы пейда олажақ. Бұны бұтын дүния бокс шурасының президенті Мариусия Сулейман, Украина президенті Петро Порошенко еле көрішкенде хабер етті. Дәулет ел башчысының сөзлеріне көре 56-й бұтын дүния бокс конгрессінің кечірілігі Украинада бұл спорт чешетінің инкешафына ярдым еті. Бұн еле Петро Порошенко efsanevi бокс чемпионаларына Хайрие Мезадының кечірілігі үшін миннетдарлық білдірді. Мезат вақытында аман $200,000 топланылды. Дуже символічно, що кошти, які були виручені внаслідок цього аукціону, Бу мезадның кечірілуінде топланған паралар Мариуполь шерендеки спорт залының янындaki құрылуына бірліжіге пек темсали бір әрекет. Оның ерлешкен ері жебеден ялыныз 15 километр ұзақлықында. Донбаста спортның инкешаф етмек керекміз, біз үшін бірінші ерде тұрмақта. Бенлерде яш оғланылар бокс залында келер, айны ой ерде кележек чемпионлар дұғажақ. Үрметлі серділер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз еді дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.